جه نافندا نوچه نوریت نیوز بولتنا کردی یبار باش رخصنا داعش ایریشا کنو دبا سر باجار حسک ولاتی انتلتمر ایدی ودگرن مالین خواه اسرائیل جه اسد دخوازه که جه شامه وکشه و نتاون یک بوی دبیجه که توپاران غازه کلوره لسوری هین بردوامه دمرتاش دبیجه اردوغان دزه نسر و کمار ترکیه و هفته یک جهل بجارتنین ترکیه رامانه نوچگی هنه اورینت نیوز لحسک دیار کرد که دو دمجمیر دانزه ایوارش هفن بر ایریشن داعشه جعالی روجهلات و باشوری حسک دست بکر به طیبت لسریا ملیبیه و سبع سکور شر و پفچونین گران دنا براوان و رژیم لدرجاهی 8 دمجمیران نهات راوستاندن و همان چکین گران هاتن بکار آنین نوچگی هنه مدا خویا کرن که دمجمیر چاره سبه اتومبیل کماین کری جعالی داعش لسر بندا کنترل رژیم هات تخاندن و ده انجام ده شش لشگرین رژیم هاتن کشتن و ازیده 10 کسن بریندار کتن ده همان مجاره ده نوچگی هنه مدا زانین که 5 روکت جعالی داعش ول ناوندا باجر کتن و یک جویل در دورا لیستگاه باسل کت و ده انجام ده کیمانی 4 سیویل بریندار کتن لگوری جدرین طیبت پشتی توپاران رژیم لسر بارگه داعش شر لسر سبع بحرات هات راوستاندن و لگوری که هات زانین که تاخن کردان آرام جوه ایریشه مانه خلکن باجار تلتمر و دیگرن مالین خواه پشتی که گنداوار وی هریمه جه دست داعش پاقش بو و جیان با آوائی که نورمال آنحال تلتمریل دارد بر نوچگی هانه ما اکرم صالح روشا ولاتیان شوپاند و افرا پرجمه را آمده کرد پشتی رزگارکرنا گندوار تلتمره جری خستنا داعش ایدیجیان دیسا دکولانین باجر ده پیدا دبه نانگاها باجر یا گوشدستپیکا بویرین تلتمره و کاری و نراوستیا دیسا نان پیشکشی ولاتیان دکه بهیویا گو ولاتی تف وگرن باجر الأوضاع الأمنية صارت روشا أولكاريا باجار جلكي باش بويا خلق جيد وغريانة وبربونة أم لفيدا جي أمنان ددن حركسي وشخوا روشا أولكاري جلكي باشا الأمني عال آشتیانه و آرامی ناونیشانا مروواهی بتواهیه و اولاتین خزان مابونا دباجر ده تکز دکن چمکی گوکوچبری پر زحمته بعد ما تم تحرير المناطق كاملة پشتی گو نافچه هموش چتین داعشی هات رزگار کرن ملت هیدی و دیگره باجار خواه و اتکز وی خوشتر إن شاء ببه الله الأمان يتم إن شاء الله تا بزاروکان بریا کولانین تاخی خو کرنه و هر زاروککی ددمک دریج ده هوالین خو ندیت بون والله بخدي إيروم كيف خوش نفوس بواك ما مهاتنه تشكل باجاري متنه چتين داعش دوري مكتنه بخدي ما يفيد كن ملتي ما تلتمر فقرن باش قال لك باش ايه وابوي اسبوع قماتن وداعش دوري مكتن وبرا خلق فقرن فام وجعتنا فاكشك مشاكلتنا فام حرد ليزن ترور و آشتیانه ناگ هیجن هف چمکی گو سیمبولا خوینه و دلووانیه جفجودانه و ایرو باجاره تلتمری نمونه که جیجیانا پشتی جنگیره پشتی گوری خستنا داعشی جگندواره تلتمری درکت ایدی ولاتین وی باجاری ودگرن مالین خواه و داخوازان تنه اوه گوجیانه که نورمال و آشتیانه بجین اکرم صالح اورینت نیوز تلتمر لگندوار حسکه گوله که دوشکا به دست دو ولاتیان دا تقیه و دا انجام دا هر دو بریندار کتن ده لگندوار باکوری حسکه لگند حجیره یا بسر حریما تلتمره و به صدما کو یک جه هر دو ولاتیان لناو گند به گوله که دوشکا دلیستن او گوله بوان دا تقیه و دا انجام تقینه دا ولاتیه بناو جوهر سلمان خلف دستکی وی قطبو و ولاتیه بناو هادی محمد خلف ده چاوه وی دا بریندار بو
لگوری نوچگیهان ما لحسک افگولا یک جه چک و جبلخانه داعش بون دمکو او دور جه کنترول وان پاقش بو. لگندوار تل ابیده جه درین اوریت نیوز تکس کرن کو چتین داعش ولاتین گندان نچار دکن کو جمال خوا کوشبر ببن. ولاتین گند جلکا و کرماز دانزانین کو چتین داعش مهلتا 24 دمجمیران دانا ولاتیان جمال خوا بار بکن و بر خوابدن نافچین باجاره تل تمره. تیزانین کو دو هزن برکان الفرات خو آمده دکن بو ایری شکلشگری لدیجی داعش لتل ابیده پیک بینن. أتممنا المرحلة الثانية مقونغا دویمی جا آمدکاری خواه بر جبو شر می بداعش را و ده چند روزین داوی داوی گری سپی گندواره وی وری رزگار کرن و ده مجاره کسین سیویل دا ام زانن و داعش کسین سیویل بکارتینه جبر وی یکی ام بنگوازی کسین سیویل دکن که دوری انین شرکه بن و هن آگاهی استخباراتی لجمع هنه که تواهی امیر داعش رویان بر خودان پارزگاه رقا و طبقه لباکوری گندواری حلب هین کتیبین ارتش آزاد به پیشوا دچن هر وسا و لگوری هین جدرین انیا شامه یا بسر نتاوین یک بوی و آن ارتش آزاد و راگیهاندن که هزینوی و پشتی پفشونین به چتین داعش را گندین توقلی خورناتا و کارگاه خرد خوجا کنترل کرن. ده همان دمه دل گند الحسیه هین چالکوانان دانا دیار کرن که پفشونین تند نابرا ارتش آزاد و چتین رخصنا داعش دا قومین و ده انجام دا بهتری 20 چتین داعش هاتن کشتن و هجمارک جوان جالی ارتش آزاد و هاتن دیلگرتن. درباری روشا میدانی لسوری ایرو لگندوار دیره زوره فروکین رژیم کمکوژی اکل باجار بو عمر پیکانی و 7 کس جمالباته که ده انجام ویده جیان خوش دست دان و لازقیه لشگرین رژیم ایریشی هین خوندکارن پیکاته درزی کرن داکوان بشداری انین شر بکن. لگندوار دیره زوره هینجه در میدانی را گیهاندن که فروکین رژیم باجاروک البو عمر به هجمارک برمیلین تقینر آرمانج کرن و لگوری که هات دیار کرن که 7 کس جمالباته که ده انجام آوه توباران ده جیان خوش دست دان. ده همان دمه ده باجاروکن صلحیه طابیه حسان و حسینی جی راستی توباران فروکین رژیم هاتن و ده انجام آوه توباران ده گلک زیان مادی و جانی گیهان ولاتی سویل. هفدم لگندوار حلب جی لباجار الباب دیسا فروکین رژیم کمکوژی کلور پیکانین هر وساهین چافدران را گیهاندن که فروکین رژیم بازار باجار الباب به برمیل تقینر توباران کرن و ده انجام ده بهتری 45 ولاتی سویل که دناوان ده جنو زاروک جیانا خوش دست دان و تانها ترمنهن ولاتیان ده بنویران ده مانه. لحمصه هین مالپرن رژیم ین انترنت بانگ لخورتین پیکاته علوی کرن کو بجداری میلیشیا دفاع وطنیا کو لگندوار حمصه ببن هر وسا و لگوری هینجه درین تایبت کو رژیم هول دده کو خورتین علوی در باسی شر خواه لدیجی رخستنا دا شی بکه ده همان دمه ده شر لدر دورا فابریکه فروخلوس یا غازه ده ناورا چتین دا شی او هزین رژیم دا رو دده لآلیه کیدن لگندوار لازقیه بدهان شبیحین رژیم ایریشی خوندکارن پیکاته یا درزیه لزانینگاه بیت رایا لگند سنو برکرن پشتی کوان قبول نکر کو بشداری هزین رژیم ین کودانین شرده ببن هر وسا هین چالکوانان دانا دیار کرن کو بهتری 17 خوندکارن درزی جوه ایریشی بریندار بون و بون خوشخانه میدانی هاتن و گوهستن ده همان دمه ده لباشور شامل لتاخا تضامن ارتش آزاد اپراسیونک تایبت لدیجی هزین رژیم و ملیشیا دفاع وطنی پیکانی هر وسا هین چالکوانان را گیهاندن که هزین لوای العز بن عبدالسلام یکو بسر ارتش آزاد و ایریشک برفره لدیجی خالین لشکر و شبیحین رژیم لباکوری تاخا تضامن پیکانین و لگوری که هاتا دیار کرن که هجمارک مزنج لشکرین رژیم لوان دوران هاتن کشتن.
مالپەرە العربیا لۆندۆنی و لە گوری ژێدەرەکی فەرەنسیدا دیارکردن کو ئیسرائیل ji بەشار الاسد خواستیە کو ji şamê vekşe û here navçeya El Ceyb ya bi ser berava Sûrî ji ber ku firokên wî karîn piştgiriya wî di vekşandinê da bikin. Hevan jêderî da zanîn ku ew xwasteka İsraîl hat piştî ku rejîma Sûrî gelekî bi paş va diçe û dijberiya Sûrî her roj deverên nû li rojhilat û başûr rêzgar dike. هەروەها وی ژێدەری دازانین کو ئیسرائیل دەبینە کو دوێ دژبەریە سووری ێریشەکە مەزن لە دژی رێژیمێ لە باکووری باژەرە لازقیە بکە دا کو ئەو ژوەی باژەری پارچە بکە یان وێ بگهێژن باژارێن حەمایە دا کو بگهێژن ناوچەیە مسیاف وریە پشتگیریە دناوەرە شام و لازقیە بگرن دا کو هێزن نکاری بن شامەیە دۆرپێش بکەن. وزیر کار مرۆڤاهیە یا سەرنەتەوەین یەکبووی بە ڤالێری ئامۆس و دەهەڤدیتنەکەدا لەگەڵ دەستەیە ئەولاهیە ناودەوڵەتی بانکرد و جەنگ لە سووریە بێڕاوەستاندن. هەروەسا ئامۆس ڕاگەیاند کو هین تۆبارانە فرۆکەین ڕێژیمێ بە غازا کلۆرێ لەسەر سیڤیلان بەردەوامە و دبستان و نەخۆشخانەیان ژی ڕاستی ئێریشان تێن و دازانین کو کارکەرێن ڕێخستنا لە هاوەرچوونە یا نەتەون یەکبووی نکارێن ئالیکاریان بگهێژن 422,000 کەسی یان دەبن دۆرپێچەدانە و رێژیما ئەسەد لەسەر vەیەکێ تەوانبار کرد. هەڤدەم ئامۆس بانگ لە هەمی وڵاتین جیهانێ کرد کو چارەسەرکردنێ di krîza Sûrîda pêk bînin. Serok Wezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku Ankara û Washington negihana çareseriyekê ku navçeyeke aram û qadexekirina firîna firokan rejîmê li ser Sûrî ava bikin û li gorî Erdogan ku welatê wan gihîştiye çareseriyeke bi Suudî û Qeterê ra ku dev ji her du xalan bên avakirin. Erdogan da diyarkirin ku ji ber nekokiyên di navbera welatê wî û Washington da ji bo çareserkirina krîza Sûrî wan li ser lehevkirinê ji bo perwerdekirina hêzin artêşa azad li ser bikaranîna çekan îmzekirine. Tevî ku zehmetiyên li pêşiya hikûmeta Tirkiye li ser sînorê di navbera wan û Sûriyê da heye. Li aliyekî din li Hewlêrê û bi serpereştiya hejmarek rêxistinên sivîl ên Sûrî û navdewletî hejmarek kesên pispor ji warê civak û siyasî da semînarek li darxistin da ku nêrînên xwe kom bikin bo paşeroja Sûrî û civaka Sûrî ji bandora şer û rewşa neare biparêzin û li ser kar û xebata vê semînarê serokê rêxistina PAW ji Orient News re diyar kir ku ew dê van nêrînên xwe radestî şandeya navnetewî Stephen de Mistura bikin. چوار ڕێکخراوی ئەساسی دەستپێشخەریەکە سنتەری عمان بۆ لێکۆڵنەوە لە مافەکانی مرۆڤ ڕێکخراوی فریاکەوتنی ملی پاو و هەروەها فیدرالیەی منەظەماتی سووری لە بواری حقوق ئینسان کەوان 12 منەظەمان پێکەوە لە ناو سووریا بەشدار بوون لەگەڵمان ئضافە بۆ ئەوەی کە NPA نەرویجی ڕێکخراوی نەرویجی دەستپێشخەریەکەی پشگیری کرد بۆ خۆی ئەو بەرنامەی دەستمان پێکردووە لە سێ قۆناغ پێک دێ قۆناغی یەکەمیان ئەوە بوو کە ڕاپرسی لەگەڵ 5,000 هاوڵاتی سووری لە ناو سووریا پارێزگاکانی سووریا لە هەر با بڵێن سووریەکانی دەرەوە لە تورکیا و لوبنان و ئوردن و عێراق و لە هەرێمی کوردستان نەتایجی ئەو ئیستبیانانە باش تەحلیلی لە گفتوگۆ چەند تاوڵەیەکی گفتوگۆکردن لەگەڵ نوخەبی سووری مامۆستایانی زانکۆ بڵێن ئەندامانی بیرۆی حزبە سیاسیەکان مافناس میدیاکار کۆی ئەو نەتایجانەش لەگەڵ نەتایجی ئیستبیانەکان راپۆرتێکی لێ بەدی دەکرێت لە قۆناغی سێم سەردانی جنێڤ دەکرێت و پێشکەش بەدی مستۆرا دەکرێت. سەمینارە کریزا سووری لە هەولێرێ گەلک ji çavdêrên Kurd û Sûrî jî dibînin ku heta niha ev semînar ne zelal e û zanîbûna bê bêweyekê çawa be û siyasetmedarên Kurd jî dibînin ku eger hat û damistora kongreya weke Cinêv yek û di dildar bixe dibe ku Kurd weke tevahiya opozisyona Sûrî du alî ben bi taybetî piştî nebcîkirina peymana dihokê. وانا نفسي وان قال لك دريجه خي مساله دي مستوره قال لك يعني مدتك بروي بخي سبيانه ده خيابه يعني او انا اهتمام ناكم مسائل رئيسي اهتمام كم مسائل اجتماعي زراناك جامعين يعني مسألة باشا اگر بمستلزمات
ملت اهتمام بكن او باشا يعني بس من تقدير تكركم اذا بالصوره كيف كارك وقت جنيف ياك او الدرابه يعني او ويكاري رابه انا دوين دود ازركت نتيجه كيف يعني دريش تلاجوا كي وقت قال كي بخي عنوان دريسي زلات تنا مبادره المستور هذا يعني هين مجال يعني بحث واستقصاء ده حطاني عناوين جيره تمام ممكن يعني عناوين وين تمام نویزگاه آمده ده درباره پیکانین اولکاری هلبجارتنین هفتی حزیران ین پارلمانتوی دا به داخویانی که چاپامانی بانگا رای گشتی کرد. داخویانی جالی سروک نویزگاه آمده طارح آل جیوا هات داین و آل جی بانگ لهمو دنگدار و ریوبرن کرد که کسکی به پریسیاریا تفگر دا که هلبجارتنین دناو آرامیه دا درباس ببه. طاهر آل جی آماجه کرد کوان بسازین هلبجارتنی را آمده راجی هفدیتن پیک آنینه دا کو اوجی د دما هلبجارتنی دنگین خواه گلکی هستیار بدن. جبو پشت راست کرنا گوتنا دمیرتاش یکو گوتی اردوغان دزه سرو کرده هده پا هدیه گوتر جه اورینت نیوز را دیار کر کو AKP جه کوبانی را تشتک پیشکش نکریه و کو او دراگینه هدیه تکس کر کو او یک جه پلان وانه کو پناهبرین Suriye hamiz bikin. Yaptığı politikalarda gerçekçi davranmıyor. AKP mafegeli Kurd li Türkiye bin pek dike û tenê li ser alavên ragihandinê de ji bo Kurdan de axive lê dihundir de tu ciddiye tuneye. Herwiha ev 12 salin û ew lê ser desthilatiya Tirkî de ye û ta roja îro rewşa Tirkiye nearame û hûn dizanin ku AKP bû kobaniyê tiştek pêşkêş nekir wek ku ew dibêje. Li hêlekedin pirsgirêka zimanê Kurdî hîn çareser nebûye û ta roja îro zarokên me di dibistanên fermî de fêrî zimanê Kurdî nabin. Eger em di hilbijartinan de bi ser ketin em ê piştgiriya Kurdên Rojava bikin, da ku ew jî mafê xwe bi dest bixin. Ji ber ku Kurdistan yek par e. Herwiha em ê têkiliyan bi penaberên Sûrî re wek birayan bikin. Durdurulan süre içerisinde ده همان مجاره هلبجارتنین ترکیه دا سروکا شهرداری اکدمیز آمرسینه و سرکرده هدف یوسال موتولدو جورنت نیوز را رگیهاند که گل ترکی نما یک پارتی وک AKP لسر ده سلاداری قبول دکه. هر وها اردوغان جی جالی خواه شر کردان دکه. Türkiye'de bir tane seçime girebilecek Li Tirkiye sê partiyên Kurdî yên bi navûdeng hene. Lê partiya HDP tenê de karî bû de hilbijartinan de beşdar bibe. Em dixwazin hemî gelê Tirk de hilbijartinan de hebin wek Elewî, Sinnî û Ermeniyan. Ji ber ku gelê Tirk nema partiyekî wek AKP bê tenexwe li ser deshilatiyê qebûl dike û ew li benda partiyên nû ye. Hevdem divê em li ser avakirina civakek demokrat kar bikin ji ber ku doza Kurdî li Tirkiye wê bi riya demokratiyê çareser bibe û ji bilî operasyona aştiyê demokrasî li Tirkiye çênabe. AKP bi hemî awayan şerê HDP dike lê sendûqên hilbijartinan wê rastiyê xuya bikin û divê em li durustiya hilbijartinan miqat bin. û ji bo Serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdogan şerê me bike ew bi kîtaba Qur'anê da ket meydanên hilbijartinan da ku bandorekê li ser Kurdan bike ku ew li aliyê partiya wî AKP bisekine û wî nerêzdariya Qur'an û neya gelê Kurd divê yekê de kir. Eger em di hilbijartinan de bi ser neketin hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş wê bi awayekî kesayetî ne bi partîtî karê xwe di parlamentoyê de bike û ev yek nedawiya dunyayê ye. بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن لسر مجاره هلبجارتنین ترکیه و پارلمانتوی و ناکوکین دنابره هدف و AKP منهابر خبدن استانبول و جوی داره روزنامه‌وان مسعود کزماز جو باجار استانبول لگل میم. برز مسعود تو بخیر هاتی و بولتنه گلو دست بگیر از خازم تناس بکم دمرتاش دبیجه اردوغان دزه ما اردوغان ده بود دز. بله روجا و تماشاوانان بخیر که عبدو نها هونجی دزانن اف گوتنا دوزه جکو پکته پار 17 و 25 مها داوی operasyona که گندلی هاتبول درخستن و دوی operasyona دا چار زاروکن وزیران هاتبون گرتن و البته آخافتنا دنابرا سرکومار و کروی دجیت در حق
پرهیان دا لسر اینترنت هاتبو وشاندن پشتی ویه که اردوغان گلک زخت و زورداری لسر پلیس او امبیژن اندام داراز یک او اپراسیون لدار خستن زور و زخت لسر وان پیک آنی و اف جیپرسین به داوی کر پشت رجی کسین که اف اپراسیون لدار خستن وکی سوچداران خستنه حبسه دا و اف محکمه جی گرد یعنی دولت که دموکراتیک ده لازم بکو ادعایک هیا لهوله در حق گندلیه ده اف وره وکولاندن لی اردوغان اف نکر دناوا ساله که ده او دوز گرد او پولیس او اندام دارازی ین که او اپراسیون لدار خستن در حق وان ده جیپرسین لدار خست و او خستنه حبسه ده او اف اپراسیون وکه ضربه لسر حکومت ترکیه بناف کر نها ادعا هنه لولی لی نهاتنه وکولاندن لورا اف دوز اف محکمه هاته گرتن لو ماجی نها دمرتاش گاوات در حق اردوغان دا پی و به گندلیه به دزیه سوچدار دکه یعنی حتی که اف مسئله زلال نبجی براستی اف لسر حکومت اردوغان لسر حکومت اق پارتیه و وک لکه که رش بسکن از بنی بله که مسعود همان مجارده تشتکی دنشته بپرسم گلو گاوا کو دمرتاش دبیجه اردوغان دزده و نهاجی گلک آلیگرین AKP و آلیگرین اردوغان همه کردن چج علاوی چج سنی چج پکاتیان دن کردن گلو اف نبی نشانه که کو دنگدارن AKP بلند ببه و جماوار اردوغان دوره کم نبر لهم بر ویاکی جوی هدف ضعیف ببه تذكري برساخه تكرار بك الداويه برساخه بله از جاره کردن اشترا بکم دمرتاش گاوا کد بیجه اردوغان دزه گلو مادزیه وی چیه جماوار اردوغان جی هیرو گلکه لهمر وی تشتیجی هناك آلیگرین اردوغان هناك کردن چج علاوی جی چج دن سنی جی اف یک اف گوتنا دمرتاش و نهیلا کو آلیگرین اردوغان خورتر ببن بهز ببن و باندورا نگاتیو لسر هدف بکر بله نخير نها يعني أزبني جندلي يانجي دزي اعتبار إنسانا زيادة ناكا ويكيم بكيم ونها هر تشتكشي لهوليه كو جندليه كم جلكي مزن حياة لي إيرو أردوغان بهذا خويا اقتدار بيشي لجيبرسينا في ادعاية جرت إيرو جبركو سلاحتين دمرتاش اردوغان بدزیه اردوغان سوشتار دکه ام نکارم بیجن کو او کردن لدوراوی و خورتر ببن نها ایرو دزی لترکیه جد دستپیکا جمهوریت ویدا پروبلمه که گلکی مزنه اردوغان بإدعاء كمزن حات سر اقتدارك وأمي جندلية بالداوي بكن أم ناهلن كو كسك جندلية بكن لي إيرو لسر حكومتاوي إدعاء كجلكي مزن حيا ومخابن دليل في جندلية جي هاتنا تخريب كرن ومحكمة أم بيجن بوليس وداراز اندام داراز جي هاتنا جرتن إيرو جبو اردوغان پروبلمه که گلکی مزنه لورا هنجی دزانن که ترکیه روشا اکونومیک یا انسان گلکی خرابه انسان باوری خواب اردوغان آنی بون که اوی پیشی لگندلی بگره و اکونومی ترکیه جی زیاده تر بکه مزنتر بکه لی ایرو مخابن دبینن که اردوغان د کشک و قصران د دجین کسین لدورا اردوغان گلکی مزن بونه زنگین بونه لیه روشا اکونومیک یا ترکیه دا و یا حمولاتیان ترکیه دا بحرتنک چی نبویه لورا ایرو سلاحالدین دمرتاش به وی یکیم اردوغان رحقنا دکه و از باور دکم کو کردین رای خوددن آق پارتیه هم جبو گندلیه هم جی
جبو حلوستا اردوغان یا در حق کوبانی دا و هر داویج در حق پیواژوی چارەسەری دا هەلوەستên منفی wê ji AK Partiyê ez dibim qey biqerin wê dev jê berdin. Di vê hilbijartinan de jî hûn jî dizanin hilbijartinên berî vê 2011 hilbijartinên giştî de AK Partiyê sedî çil û neh standibûn. Lê îro li gorî anketan sedî çil li dora sedî çilê yanî hejmareke mezin rayên xwe kêmkirine zêdekirine di vê meseleyê de di kêmkirina rayan da herî zêde jî tesîra gendeliya sala par heye. Her wiha hezbenî belê Kürt rayê xwe didin AK Partiyê hûn jî dizanin Kurdên li Tirkiye insanên muhafazakerin û li Kurdistanê jî her rayê xwe didin partiyên muhafazakar. Heta niha jî partiyên tradisyona PKK ji ber ku sosyalîst bûn insanên Kurde war û her çi qes bixwazin raya xwe bidin Kurdan jî ji ber îdeolojiya wan jê dûr disekinin û rayên xwe didan AK Partiyê. بله که مسعود کرامات اجل بدره گوتنا تا ببرم و جاره و هلبجارتنا و جاره اوای کی خورد کردات کونه میدانن بری دو هفته انجی دو نویزگاه هن هدف هات نشوتاندن و هات آرمانش کردن گلو ده تخمینات دا اگر کو هدف پیش بکه و چه خرابینه هم جبو ترکیه هم جبو کردن باکور هم جبو کردن رجاوی کردستانی بله یکی اونش دزانن که حتی نها پارتی کردان ده هلبجارتنان دا بسر ندکتن چما لورا لترکیه بندکی گلکی مزن حیا ده هلبجارتن انگشتی ده جسدی ده لازمه در باس بکه افجی حجماره که گلکی زیده یا اف بنشی ده دربه 12 ایلونه دا صرف جبو کو پیشی لکردان به گرتن حات دانین حتی نهاجی براستی بسر کد لو ما جی پارتی کردان با نامزدین سربخوا تبلی وان هلبجارتران دبون لی به نامزدین سربخوا لگوری حیزا خوا نامزد وکیل در ندخستن لو ماجی با اوای کی ضعیف د مجلس د حاتم تمثیل کردن از بنی ایرو جهه یاسادانین مجلس اگر کرد لوی در خورد بن هلبت لسر یاساین کد در حق کرد و کردستان د درد کوین و تاثیر کی وان چبه لی اگر کرد لوی در ضعیف بن یاجی تنبن هلبت در حق قانون کد در حق کرد و کردستان در حق دموکراسی درد کوینجی و مخابن تاثیر وان چه نبه لو ماجی دوان هلبجارتنان دا همی کرد هیوی دکن کو پارتیا HDP یا کل سر ناوی کردان تبلی هلبجارتنان دا با آوه کی خورد وره مجلسه نه تنه سدی دهی درباس بکه سدی دهان درباس بکه هیوی دکن دخواست دکن کو سدی 10 و 15 بگیرن لی ایرو براستی جبر وی که ترس کتیه دلی AK Partiye لورا نها سرکفتنا AK Partiye به HDP را گرده یا ایرو HDP AK Parti تجارا نکاره رای خود زیده بکه نکاره زیده بکه هر رای وان دکبن لیم او دخوازن کو دوی سردمه دا هم سیستم سروکاتیه بینن هم جی قانونا بنگهین نو بکن جنوب بنویسن لگوری سروکاتیه لیل پیشیا وی تنه آستنگی HDP هیا لو ماجی هر تم دخوازن کو HDP دبنه بنده دا بهیلن لو ماجیم وان ادانه و لمیرسینه هناك هم بیجن ایریش پیک آنیتن هر وها مثلا دو جید نابرا حدا پارو HDP دا پفچونک درکت و مخابن دو کس جی جیان خوش دستان مسعود ببورینا دما مبترا اگر HDP داوید به روزنامه‌وان مسعود کزماز جباجار استانبول گالاکس پاس دخوازیم خواب جیبینه لو ماجی HDP دخوازه تروریزه بکه بله دنگیتا بله گالاکس پاس بریز مسعود کزماز روزنامه‌وان جباجار استانبول گالاکس پاس بله تماشاوان هیجا بولتن ما بردوام من و برکه بچوکم رو بگرد
دریا هەمی ئالاڤین را گەهاندنێدا ئەم بوەرەنە هەر نوچەیەک gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulaliyanê Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûn sîn Orient News dirbêsiyê. Sîpanderkî ji bo Orient News Swêsra. شێروان مەلە ئەبراهیم ئۆریەنت نیوز هەولێر. جوان الكردي أورينت نيوز عمودي. محي الدين عيسو أورينت نيوز فيينا. أكرم صالح أورينت نيوز حسكي. جوان إيبش أورينت نيوز عفرين. إيمال كرد أورينت نيوز قامشلو. ماكسيم العيسى أورينت نيوز برلين. ولاد بكر أورينت نيوز جميدان آزادي الباجاري كوباني. بولتنا كردي د أورينت نيوز ده یەک و بihîstiye نوك يك وديتيا. دوباره سلاف نوچه که لزگیج مرا تماشاوان هجا دبیج لگوندواری حسکه لباجاروک شدادی هیزن رژیم به فروکه این خواه ایریش باجیر کرن و کیمانی تانها نزدیکی 5 سیویلی جیانا خواج دست دایه هر وها اما نوچه که د بولتن دو داشته و بکن بهتر. بله اما ها وگرن بولتن خواه دو دانه ایواره لگوند زغیره لباجاروک چل آغا کچکه به گلیان دمانچه که خبرین دار کرد. ولگوری جدرین کجا اسایچن چل آغا کوکچا بناو آسیا کرهو 22 سالی و دما کوه خانی پاخش دکر راهش د دامانچه و بشاشتی گله جخوا درخست و لمال خوا راست کت پشتر او بلز برن نخوشخانه که لباجار قامشلو داکو درمان بکن. لالیه کدن لباجار عفرینه در روژا اینی دا سه کس جمالباته که جیانا خوش دستان و لگوری هین جیدران که حنان مراد بازرگان زیتا زیتونان هفجنا خواه نوروز کره خواه عبد و مراد 13 سالی و هفجنا کره خواه دلشان ممو 27 سالی به شیوه که هوانا کشت و لگوری همان جیدران که صدمین وی بویاره ناکوکی مالباتی بون. لهرما الیانه با آمده بونا هجمارک اندام شپیل آهنگ روجبونا شپیلا پیش روژا کرد هاتل دارخستن. به آهنگ دا فادی مرعی بر پرس راگی هاندنه ده شپیلا پیش روژ دا گوتنا روجبونا شپیل خوند و تیدا لسر روش و رولا شپیل آخفی و شوندا لسر گرینگیا در باسبونا شپیل دهندر انا کسی دا آخفی و گوت که دبه شپیل ستون با لگرتنگه ها انا کسی هر وها نونر پدک سوریه و پارتی یکتیا کرد و یکتیا روزنامه‌وان کرد و انجمن گشتی و یاد هفگر جوان کرد لسوریه لآهنگ بشدار بون. درگاه مرشد پینار دنابرا کوبانی و ترکیه دا دیروکیه خواه و نبویه و تاوی دور پیچ کرنا کوبانی جسی آلیان و دولت ترکیه اف درگاه و نکر اف یک دهیله کو شینین کوبانی خالصینور بگرن تا کو درباسی باکوری کردستان ببن لی او راستی لیدان و کشتن تین لسر سینور آن سر دست جندرمین ترکی و تنها کیمانی 4 کس هاتنا کشتن و هجمارک دنبرین دار کتنه. روشا کوبانی یا آورته دهیلی کو بجاره درگاه مرشد پینار درکوه هولی و به تایبت لگل بردوام کرنا دور پیش کرنا کوبانی جسی آلیان و به صدما شریدنا ورا هیزن کردی و چتین داعشی دا و کرنا درگاه مرشد پینار و گلک پرسکریکان چاره سر بکه وک مجاره آبوری بگیشتی و رولک خواه بدنو آوا کرنا کوبانی دا و بجی کرنا پی دی وی جیانه لبازار. غزن خوابی وره فکرن دری وره فکرن کو بو ملت سربس بشه به راحتیه که به وی ملتی دی يعني برسنال سهل ما شرع سهل ما شرع يعني درجة هاني كو تايبات ماي واه يعني براستي أفات تشتاجي نش بس جماعة غاصنا درجة ورا فكرن درجة جهازنا تاويت غاصنا ورا فكرن نش متى غاصنا گرتنا درگاه سینوری درفتین کارو جیان کم دکه و او دبه سدم کجاره کدین ولاتین وگریان کوبانه بره خوابدن باکوری کردستانی لی دریچکین نیروارا و او راستی گلک لیدان و کشتنی تین لسر دست جندرمین ترکی کتانوها 4 کسین سیویل هاتنه کشتن.
يعني حريك دكي درواس بهر تركيا تا ناد قيبرو ناد دريان بيدريرو ده سرتي ليرو سر خطيرو يعني حريك بينجا كوت وحفتي بينج كوت تركيا ده وسم صورونو يعني وي خطي وي درواس دكن ونا وجنا مد منجين دبي حاتي خدي صوت خطر ده يعني بس ملاد مجبوره داره يعني جدرين طيبت جو اورينت نيوز را تکز کرن کو بریارا وکرنا درگاه سینوری هاتیه جالی حکومتا ترکیوا لی ریوبریا کوبانی لی دبینا کو اف 3 سال حکومتا ترکی سوز ده لی اول سر سوز خو نای دیتن و تانو ها تشتکی فرمی تنیه حتى نا تشتكي فرميتنا اما هولدان ما هنا ري علاقات ري داينستاندنا ذاتا دولة ترك دولتك مهم اجواجي الكلاكي ما وكو جيرانا ملي خي نافنتاوي وملي خي انساني جي او يعني هولدان وان هنكو بيش بخينن اما حتى نا تشتكي فرميتنا جواجي ايكو دميني حتى ها هولدان جي خاص سريب ببه این دمی پیش را روج بیلت به هن سیاست مدار لفکرنا درگاه سینوری دنیرن کنه هیسانه جبر کو فکرنا درگاه سینوری به کوبانی راج عالی حکومت ترکیوا تی واتیا به ناسینه که جدی بره و بریا خسری لکوبانی درگاه مرشد پینار ده هفته دا سه روزان فکریه جبو ولاتی وگرن کوبانی لی جبو چونوان ترکیه او لپیشوان تیگرتن هجای گوتنیه کد دیروکا درگاه مرشد پینار تجاری تانوها نهاتی وکرن برنگه کی فرمی لی صدما سرکه او کوبانی باجارکی کردیه چاوی ولاتیان کوبانی لبندی کو اف درگاه برنگه کی فرمی وره وکرن تا کو دیکارم پی دی وی انجیانی سربز در باسی کوبانی بکن ریو بریا کوبانی لبندی حکومت ترکیه تا کو سوزه خو بجیوینه جبو وکرنا درگاه مرشد پینار ولات بکر اورینت نیوز درگاه مرشد پینار کوبانی زحمتیان 4 سالین داوی هیشتن کو گلک ماسیان سیستما پرورده دا و هندرین دا دیار ببن نها گلک سازیان پرورده یین طیبت چی بونه دوان سالین داوی دا لگل کو آستا پرورده گلکی قلس اولاواز بویا 4 سالین داوی مینا ازمونه درباس بون لسر حریم کردی و توایا سوریه زحمتیان وان که ماسیان سیستما پرورده و هینکرنه باش دیار کرن لبر چاوان دبستان گشتی نما گهدانی ددن قطابیان و چاندا کورس و آموزگهن تایبت بلاف بوید جواکه ده و ایدیریجه یک جمالباتان دپجینین کوزارو که خواه بشینن دبستان تایبت مدرسة ابتدائي بشك اهتمام هيا بس ايه اعدادي وثانوي نما او اهتمام او كبري انها نمايا اهل مجبور نزاروكي خو بشينا مدارس خاص لقامشلو گو بتنه دو بستان تایبت هنه دناو هجمارک جدهان سازین تایبت مینا آموزگهان بر پر سیوا دبستانان دبیجن کوان دکاری بو هجمارک بلند شکوتابین خواه یکو بخوا آست بلندند پرورده و هینکرنا خوده بگهینن زانینگهان جغازني مدرسي ايجو تدريس المدارس عام دان جو انه تدريس قال لك كاين بوال فيدريكاتيه وارا كده جو طالب تشتي تخوازين نكاري بكيده مدرس في مشروعي كرج دهزر ودهافه ما خست ام تشتكي الراس ودرست شي بكن جيبوي افد بستان بنمونك جدبستاني ذي هرما قمت يدا ديجين قال لك فرقين قبابير ومدارس حكوميه سببها وينا للنتيجة مدارس حكومية ضغطت هي عدد طلابها قال لك منهاجي كامل ما خلصت طالب نامش مدرسية اللي منهاجي خلاص بك أبدا إضافي يجي جمع هي جارنا أم وقتها لازم به أم سبت أجواتين دویدما کوچان دا کورسین تایبت بلاف بوید جواکه دا لآلیه کی دی تشت بالکش کو ایدی گلک مروفین نزان ناف خواه بنویسن دکارن ازمونهان درباس کن و ببن خوندوان زانینگهان دا دریارین سخت و گندلیه را و اف بخوا نشانه بیچاو اب دستخستنا باورنامه جهین کرنه بخوا گرنگتر بویا دچان دا جواکه ده افلا وازیاگو درباسی پرورده و فیربونی بو خاصة افهرت 3-4 ساله تالي هشتگو قلكي مدرسه خاص معاهد اوی ظاهرا گو جیرته گو تندروسی خصوصی جی که زحب بو افنا بدیلا گو وقت بیجن آلی کار بن مدارسی گشتیرا بو بالعكس تأثيرها سلبي بو بهتر وخاصة
أفيد بيجنوا معاهد ودروسي خصوصي دي سجي مدرسة خاص دوراوا إيجابي بو الگوریازمونداران جبر کو روشا پرورده و هینکرنه گریدای یبروشا گشتی آکو اف ولات تیرا درباز دبه دبکو اف آستا قلس و روشا خراب بردوان به تاکو گوهرتنکش بنگه و چه ببه دوی ولاتی ده و تاوی دمی دبکو رولا دبستان تایبت ارینی به تاوی بهابون و گرانباریا کو بهیله سرمل مالباتان دهرمه ده جانو شاکر اورینت نیوز قامشتو بله تماشاوان هجاج دورین جور بجور جهریم کردی لسوریه ما اف هجمارک چالکی و کرتنوچه دوی راپوره دجوار آمده کرنه ام به هفره تماشا بکن. کوردیناسیون گشتی یا جنوب آواکرنا کوبانی گود کنفرانس آمده دهات آواکرن ده نقشه آواسازی کوبانی درخینه کوردیناسیون ده نقشه پیشکشی کنفرانس نونتویه یا جنوب آواکرنا کوبانی گود دیگه تیرمه دل اروپا بیل درخستم بکه ناوندا چاند و هنر یا دجله یا کلو باجار درکه کاردکه پیشنگه هکرسمن کاریکاتور وکر لتربسپیه او پشتی کو گلک دورین باجر جه ایریشین چته انداشه هاتبون ویران کرن ایرو شارداریا گل آتربسپیه دست به کامپانیا پاقش کرنه دناوا گنده تل معروف دو کر هر وها رین دناورا گندو نفچه اندردور جی هاتن وکرن شانده یک دسته مافه مروان اهرما جزیره سردانا کامپین کوچبران این نوروز و روژ این باجار درکه کرن و روشا کوچبران جنیز و شوپاندن. لگرکه لگه اکادمیا ستار آرامانه کورسا پرورده کجا اندام و روبرن جن این شهرداری این هرما جزیره را بناو شهید ویوان دابو دست پیک کرن بداوی کر. لگرکه لگه اکادمیا ستار آرامانه کورسا پرورده کجا اندام و روبرن جن این شهرداری این هرما جزیره را به ناو شهید ویوان پیمان دابو دست پیکرن به داوی کر. رخستن آلیکاری و گشکرن یا هرما کوبانی. رخستن آلیکاری و گشکرن یا هرما کوبانی. لشش مالباتن گنده تمرک انکو مالوان زیان دیتنه. و آنها ده کامپان ده هاتنه بجه کرن. آلیکاری بلاف کر. شارداری اگل آنافچه جندرس یا گریدای هرما افرینه. لسر داخواز اندامن کومینا شهید زاگروس. آگوند خالتان دست به تمرکرن ریا گوند کر. داویا بولتان آمده دوباره کرنه سرمجه. رخصنا داعش ایریشا کنو دبه سر باجار حسکه و ولاتین تلتمر ایدی و گرن مالین خواه. اسرائیل جو اسد دخوازه که شامه وکشه و نتاون یک بوی دبیجه که توباران غاز کلوره لسر سوری هین بردوامه. دمرتاش دبیجه اردوغان دزه نسر و کمار ترکیه و هفته یک جهل بجارتنین ترکیه را مانه. برای تماشاوان هجا لورم گشتن داویا بولتنا ایرو حتی بولتنا صبا هر شاد و بختوار بود.